Dobrodošli u Metro Vancouver, jedno od najlepših i najraznovrsnijih mesta na svetu, ali i jedno od najskupljih. Ovde pogled na planine i okean dolazi gratis, dok vas zakup stana može koštati sve ostalo. Strogi centar grada. Neboderi blistaju u staklu. Luksuz na svakom koraku. Višemilionski apartmani i penthausi, a u njima često niko. Samo nekoliko blokova dalje, surova realnost i svakodnevna tragedija. Ulice nalik zemlji zombija, droga i smrt. Downtown. Nespojivi spoj. Šarenih zastava, staklenih kula i slomljenih života. Zapadna strana Vancouvera. Tihi bulevari, stare vile, dvorišta nalik parkovima. Tu su i najskuplje četvrti u zemlji. Iznajmiti stan ili kuću teško može i ovde rođeni Ryan Reynolds. Istočni Vancouver. Nekada utočište radničke klase, danas kombinacija pivara, hipstera i iznajmljivača koji veruju da garsonjera u zgradi čiji zidovi odišu mirisom marihuane vredi više nego dvosoban stan u Beogradu na vodi. Ipak, ostao je najšareniji deo grada, sa filipinskim, vijetnamskim i latinoameričkim zajednicama koje mu daju živost. Severni Vancouver. Planine na dohvat ruke, šume, biciklističke staze, miris kedre u vazduhu. Oko četvrtina stanovnika doseljenici su iz Irana, pa nije slučajno da ga u žargonu nazivaju Severni Tehrangelos. Penjanje na Grouse Mountain ovde nije ništa u poređenju sa usponom cena stanova. Zapadni Vancouver. Ovde vile vise sa litica, more je na dohvat ruke, a parkirališta su puna Porschea i Tesli. Gotovo polovina stanovništva rođena je van Kanade, a iznajmljivanje je ovde luksuz za koji vam treba kraljevski budžet. Burnaby. Neboderi niču kao pečurke posle kiše. U Metrotownu imate osjećaj da ste u Hong Kongu ili Seulu, jer više od polovine stanovnika potiče iz Azije. A ima i Srba. Tu je i velika pravoslavna crkva, Svetog Arhangela Mihajla, gde zajednica čuva običaje, okuplja se za praznike i proslave, a neretko i za poneku predstavu gostujućeg pozorišta iz Srbije. Pristupačno stanovanje ovde znači $2.500 za jednosoban stan veličine garaže za jugića. New Westminster. Nekadašnja prestonica BC-a. Starije zgrade još nude nešto povoljnije stanove, ali brzo nestaju. Baš kao i iluzija da ovde možete pronaći pravi deal. Richmond. Kineski restorani, dim sum, shopping centri bez kraja. Više od 70% stanovnika azijskog je porekla, pa se često zaboravite i mislite da ste u Šangaju. Samo vas cene podsjete da ste ipak u Kanadi. Ovde čak i parking mesto može da vredi kao stan u unutrašnjosti. Surrey, najbrže rastući grad.
Za par godina prestići će Vancouver po broju stanovnika. Gotovo 40% njih su poreklom iz Indije. Pa nije čudo što se često zove Mala Indija. Jeftinije je nego u Vancouveru, ali je razlika u ceni stanovanja sve manja. Delta. Mirne ulice i porodična atmosfera. Nekada utočište onih koji su bežali od visokih cena u Vancouveru. A danas i ovde kirija tera ljude da gledaju ka još daljem jugu. Samo preko granice. White Rock. Grad penzionera i poznatog mola. Mnogi koji ovde žive prodali su kuće u Vancouveru i preselili se na obalu. Nažalost, talas visokih cena brzo ih je sustigao. Pogled jeste beskonačan, ali i kirija teži ka istom. Langley. Kombinacija tržnih centara, farmi pretvorenih u naselja i beskrajnih predgrađa. Ljudi dolaze zbog prostora i male uštede, a onda shvate da pola života provode u koloni na autoputu. Coquitlam brzo raste zahvaljujući Skytrainu i beskrajnim zgradama. Ovde 40% stanovnika govori jezik koji nije engleski. Cene stanova sve više liče na one u Vancouveru, samo što ovde dobijate i parking mesto, a ponekada i medu. Pitt Meadows, mali grad polja i reka, sa samo 20.000 ljudi. Još uvijek je nešto povoljnije od Velike Braće, ali u isto vreme liči na svojevrsnu spavaonicu za one koji rade u centru. Maple Ridge. Dugo je važio za posljednje utočište onih koji žele jeftiniji stan. Ali danas, kada vlasnici traže preko $2.000 mesečno za dvosoban smeštaj, jasno je da se i ta bajka završila. Tako prema zvaničnim izveštajima i statistici za leto 2025. prosječne cene stanova u metro Vancouveru kreću se od $2.200 do $2.600 za jednosoban i od $2.800 do $3.600 za dvosoban stan. Razlike u cenama stanovanja između gradova i lokacija postoje, ali nisu tako dramatične. Rent je skup, gde god i kako god. Sreća je jedino da se stanovi izdaju sa nameštenom kuhinjom i kupatilom i da su u cenu kirije po pravilu uračunati osnovni komunalni troškovi: voda, gas, održavanje zgrade i sl. U sljedećem videu govorit ću o ostalim životnim troškovima, kao što su prevoz, struja, internet, telefon, a i još ponešto. Ukoliko vam se ova priča dopala, pretplatite se. Besplatno je. Može i like, ali i komentar o tome šta vi mislite o ovim cenama i kolike su kirije u vašem gradu. Do sljedeće priče, sve najbolje.